أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان خلال مؤتمر صحفي عقده بمدريد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق التتويج بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه. وقال مدرب الميرينغي أن الدون لاعب من الطراز الرفيع وبصم على موسم استثنائي من خلال تتويجه بالعديد من الألقاب. Oui, enfin, inhumain non parce que c'est un humain mais par contre il est différent des autres. C'est ce qui le caractérise. Ouais. Mais c'est un joueur hors norme et je pense qu'il va avoir son 5e Ballon d'Or parce que sa saison dernière a été juste incroyable, extraordinaire et qu'il le mérite tout simplement. Maintenant. Ça me surprend pas en fait en même temps. Ça me surprend pas ce qu'il fait, ce qu'il veut toujours essayer de faire, parce qu'il a toujours de l'ambition à vouloir en gagner un 6e, un 7e, et donc voilà. Mais c'est mérité par rapport à ce 5e et par rapport à ces saisons qu'il a faites, qui a juste été incroyable. نهاية هذه النشرة. المزيد دائما عبر موقعنا على الانترنت البلاد.net. يمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام متابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة. إلى اللقاء.